Djeca obožavaju Božiće, a i svi znamo zašto. Pokloni. Tako ću ja ove godine svojim nećacima pokloniti nešto slatko. A što ima slađe od božićnih kolačića? Kupila sam puno papirića, šarenih i kutijica, da ti pokloni izgledaju još slađe. Bijelo smeđe kuglice, medene čizmice i mafini. Sve ću to danas prirediti svojim nećacima. Eto, shopping sam obavila. Danas ću vam pokazati kako na najbolji mogući način izbjegnete onu božićnu groznicu što se tiče shoppinga. Kupila sam ove kutice u koje ću staviti sve današnje recepte koje ću vam pokazati. Te kutice ću pokloniti svojim nećacima i sada će biti oduševljeni. Prvi recept koji ću pripremati su bijelo smeđe kuglice. Mislim da je to jako zanimljiv recept za djecu, tako da ih malo angažirate oko svih tih božićnih kolača. Glavni sastojak su bademi, moji najdraži, i sve ove božićne mirodije kao klinčić, cimet i muškatni oraščić. Super je što su dvobojne te kuglice i mislim da će to djeci biti jako zanimljivo. Prvo ćemo se pozabaviti s bademima. Trebalo bi skinuti za početak ovu opnu oko njih. To ćemo napraviti tako da ih blanširamo. Treba zagrijati vodu. Kada bademe stavimo unutra, ostavimo ih negdje 10 sekundi i automatski u hladnu vodu i onda se ta opna tako opusti i vrlo je jednostavno skinuti. Za to vrijeme ću ja malo razraditi ovaj klinčić. Znači ta dva začina imamo u ovom receptu. To su cimet koji je već mljeveni i klinčić koji ćemo ručno samljeti u mužaru. Postoji jedan način na koji možete provjeriti je li klinčić kvalitetan ili nije. Najbolje, evo, mogu ovako tu testirati, stavite ga u vodu, običnu, malo potopite. Onaj klinčić koji padne na dno, taj nije dobar. Jedino koji je dobar klinčić koji stoji okomito, a ovi svi vodoravni su loši. Što se tiče ovih klinčića koji su vodoravni, njima je smanjena kvaliteta samo u esenciji ulja koje sadrže u sebi. U principu vi možete raditi s njima što se tiče mirodije, što se tiče mirisa i arome, a ulje koje se koristi za losione neke u kozmetičke svrhe, one ne bi bili dobri, ali sada ćemo ih koristiti te. Klinčiće je najbolje kupiti ovako u komadu. Oni onako podsjećaju na male čaliće i to zapravo dolaze od te latinske riječi. I u principu najbolje ih je samljeti jer više puste mirisa na ovaj način. Ako nemate mužar, nema svako domaćinstvo mužar, najbolje koristiti mikser. Ovo je i zapravo poprilično puno teži proces, ali isplati se. Definitivno su mirisi puno jači kada ih ovako svježe meljete sami. Eto, to je gotovo. Nama se voda zagrijala. Mi ćemo sada staviti bademe unutra. Malo ih izmiješate. Ako niste sigurni, naravno dobro je i testirati prije jedan badem, da vidite je li spreman. To ću ja sad napraviti. Ako stavite u hladnu vodu. Eto, bademi su se opustili. Sad ih već možemo prebaciti u hladnu vodu. Bademi su spremni, sad ćemo ih oguliti. Evo na ovak jednostavni način, sad ovako pritisnete i on sam ispadne van. Eto sad kad smo očistili bademe, treba ih dobro posušiti jer su dosta vlažni od vode. Najbolje na ovako papirnatom ručniku. Napravite više slojeva. Hallelujah, Saint Nicholas is here. When it's Christmas time in New. I prekrite još jednim slojem. Jako je bitno da su suhi, jer kada ćemo ih miksati, onda će ispast krema i sve će se slijepiti jedno s drugim. Ja sam svoje nećake dosta navikla na te bademe jer ih često koristim bilo u slatkom ili slanom jelu, tako da ih oni obožavaju. Eto, to je to. Prebacit ćemo ih ovako duguljastu jednu posudicu. I dobro ih samljeti.
to a good old Creole beat. And golly, what a spirit. And you can only hear it. Za ovaj recept nam također treba vanili šećer. Your kiss will disappear. Čak 2. Sad ćemo spojiti sve sastojke. Znači imamo mljevene bademe, imamo šećer u prahu, vanili šećer, imamo cimet u prahu i ovaj tu klinčić koji smo samljeli ručno. Znači prvo bademi, pa vanili šećer. Šećer u prahu. Prstohvat cimeta. Možeš malo, ja volim cimet. I malo klinčića. Ako imate krupnije komade klinčića, probajte naći još to usitnjenije. S njime isto ne bi trebalo pretjerivati ko ni sa muškatnim oraščićem. Za ovaj recept nam još trebaju jaja, treba nam samo bjelanjak i to jedan veći ili u ovom slučaju 2 manja. Samo bjelanjak. Sve dobro izmiješajte. I onda radimo kuglice. Kod ovih kuglica neće biti proces onog tipičnog pečenja. Malo zahtijeva duže vrijeme, ali se ove kuglice u principu samo suše. Znači na 70 stupnjeva, negdje oko sat i pol vremena. U slučaju da vam se čini da je smjesa malo premekana, najbolje da dodate još malo mljevenih badema. Smjesa je spremna. Sad ćemo malo počistiti radnu površinu. Trebamo pripremiti kuglice i pleh na kojem će se peći, to je sušiti. Najbolje je pleh ovak neke veličine da vam sve stane. Treba nam papir za pečenje, bez njega nigdje. Trebali bi malo navlažiti ruke prije nego što motamo te kuglice, tako da se ne lijepe. Ovako uzmete malu smjesu. Radit ćemo ih male jer zbog bjelanjaka će se oni povećati, čak udvostručiti pečnici. Ja mislim da je ovo taman veličina. Eto, posljednja kuglica. Spremni se za sušenje. Kao što sam rekla, najbolje je da ostavite pečnicu na 70 stupnjeva i ostavite kuglice sat i pol da se suše. Dok nam se kuglice suše, mi ćemo napraviti 2 jednostavne glazure. Radi se o 2 različite vrste čokolade, znači jedna bijela i jedna crna. Vrlo jednostavno, stavimo samo otapati maslac. Kad se otopi, unutra čokoladu promiješamo, to je to. 70 grama maslaca u jedan lončić, 70 grama maslaca u drugi lončić. Morate jako pripaziti da ne počne krčkat, samo se treba otopiti maslac. To je to, čokolada nam se otopila. Stavit ćemo je sad sa strane. Već je vrijeme da izvadimo kuglice, sat i pol su se sušile. Ovako bi to trebalo izgledati, znači ne bi trebale biti skroz tvrde. Mekane su zbog badema koje su unutra i bjelanjka. Ove kuglice su i ovako jako fine, ali ja ću ih i dovršiti sa glazurom od čokolade, znači bijele i crne, i posložit ću ih lijepo u malu piramidicu. Sad ću vam pokazati jednu foru kako da ovo izvedemo, jer ovo zvuči komplicirano, sasvim je jednostavno.
Nabodete kuglicu na čačkalicu. Malo miješate u glazuru bijele ili crne. Bitno je da je sa svih strana jednako umočena. Cijedimo i stavimo na tanjur. Eto, ponovit ćemo postupak sa crnom. I stavimo pored nje. Eto, to je početak. Sad prionimo poslu. Ako ih ne želite posložiti u piramidu, slobodno ih stavite, kad ste ih tako stavili u glazuru čokolade, na rešetku da se one cijede i možete poslužiti i odvojeno. Ovo više onako podsjeća, to jest podsjećat će na krokenbuš. Eto, naš Božić još nije sasvim gotov, još mu fali malo snijega. Zato ćemo koristiti kokos. Prava zimska idila. Prelazimo na drugi recept, to su medene čizmice. Ovo mi je zapravo bio recept koji me inspirirao za ove kutijice i poklone za nećake. Mislim da to će njih oduševiti. Još ću vam reći par savjeta koje možete raditi s tim čizmicama kad ih dovršite. U većini tih recepata s oraščastim plodovima ja vam toplo preporučam da tostirate plodove unaprijed, zato što se tostiranje povećava intenzitet mirisa i okusa. Izvadit ćemo tavicu. I jako je dobro zagrijati. Bitno je da je skroz vruća tava. Eto, tavica nam se dovoljno zagrijala. Ubacimo lješnjake. Trebali bi zapravo poprimiti neku boju. Sad to može nekima izgledati kao da su sprženi skroz i pregorili, ali to je dobro. On će sad uskoro početi pucat lagano. Nemojte da vas to prepadne. To je u potpunosti normalno. Lješnjaci su gotovi. Pokazat ću vam jedan trik kako da ogulite ovu koricu oko njih. Stavite ovako jednu krpu na dasku. Prebacite još ove tople lješnjake. Lagano ih ovako zatvorite i rolate, kao da valjate tijesto. Najbolje je kad su ovako još vrući. Lješnjake ćemo sada staviti da se ohlade. Ista stvar koju s bademima, oni moraju biti hladni i da nisu vlažni, zato što kad ih menjamo ne smije nastati krema. Sada ćemo pripremiti tijesto. Za to nam treba brašno, i to glatko brašno, prašak za pecivo i maslac. Stavit ćemo ga u posudu. Maslaca. I pola vrećice praška za pecivo. Taman. Sličan je proces koji za prhko tijesto. Bitno je da je maslac narezan na listiće, tanki i da je hladan, jer ga treba kroz prste proći kroz brašno. Evo, sad ćemo malo po malo stavljati maslac. Miješati ga dobro u brašno i prašak za pecivo. Na ovaj način dobijete ovako strukturu tih mrvica. Eto, tijesto nam je savršeno. Lijepo je mrvasto. Sad ćemo oprati ruke i moramo stavljati lješnjake koji također idu u ovu smjesu. Ovoga ćemo se za sad riješiti, pa idemo stavljati lješnjake. Miriše odlično i baš zbog tog tostiranja gdje se pojačava taj miris. Sad ćemo lješnjake skupa sa šećerom, cimetom i klinčićem prebaciti u tijesto. Malo cimeta. Klinčić koji smo za prethodni recept samljeli u mužaru. I posljednji suhi sastojak šećer. Ove čizmice će stvarno biti medene. Sada ću sjediniti tekuće sastojke i staviti ih u ove suhe.
Za to nam treba 1 limun, 2 jaja i cvjetni med. Trebaju nam 2 žlice meda. Velike žlice meda, ipak je ovo medeni desert. Dva jaja, cijela. Malo ćemo naribat korice limuna koje smo prethodno oprali, to je jako bitno. I da iskoristimo cijeli limun, ocijedit ćemo limunog soka. Najbolji način kako možete doći do više soka iz limuna je da ga ovako pritisnete o dasku i rolate. Tako ono mekša i popusti te pulpe koje su unutra popucaju. Ovo je savršeni primjer kako je dobar balans u okusima. Znači ekstremno slatko, a to je ovaj cvjetni med, i ekstremno kiselo, to je svježi limun. Ovo ćemo sastojke zamiješati pjenjačom. Eto, to bi bilo to. Prebacujemo to u naše tijesto. I izmiješat ćemo mikserom. Eto, tijesto nam je gotovo. Kao i za sva tijesta za kolačiće, trebalo bi ga staviti u hladnjak na negdje sat vremena. Prekrit ćemo ga folijom. Sat vremena i medene čizmice su naše. Tijesto nam je dovoljno odstajalo. Tu smo pripremili foliju koju je zadnji put da ćemo valjati na foliji tijesto da se ne lijepi za dasku. Evo, uzet ćemo 1/3 tijesta. Malo ćemo ga potisnuti rukama. Stavit ćemo drugi dio folije preko. U ovim keksićima su nam poželjni ovako malo veći komadi lješnjaka. Tijesto bi trebali razvaljati što tanje. Mislim da će nam biti to taman. Sada skinemo foliju. Pazite, pri skidanju folije i ovo tijesto je poprilično prhko. Ako doma nemate neki dobar oblik, možda vam je premali kater za čizmice, imam jednu dobru ideju koju bi mogli iskoristiti. Evo, ja sam iz ovog običnog pek papira oblikovala čizmicu. Najbolje je koristiti ovaj pek papir, jer ako koristite nešto tvrđe kao karton, moglo bi se zalijepiti. Samo ovako položite i sa nožićem oblikujete čizmicu. Drugu stavite ovako suprotno, da iskoristite što veću površinu. Čizmice su nam izrezane, prebacit ćemo ih na pleh i tek na plehu ćemo ih onda dekorirati. Mislim da tu fali još neki par dekoracija. Lagano odstranite višak tijesta, jer su čizmice velike, a tijesto je tanko. Mislim da tu sad trebate biti stvarno oprezni. Ova smjesa je jako delikatna, tako da jako pažljivo odvajajte od papira. Čizmice smo prebacili, sad ih moramo dekorirati. Odabrala sam pinjole, njima ćemo obrubiti čizmice i grožđice, od njih ćemo napraviti gumbiće. Sad bi moji nećaci preuzeli ovaj dio pečenja, oni vole jako dekorirati čizmice. A sigurna sam im da bi vaše djeca ovo zavoljela. Gumbići s grožđicama, malo još cimeta, oko gumbića. I još ćemo malo očišćene ove bademe staviti kao neki džon. Vi potaknite svoju djecu da stvarno se igraju s čim god žele. Bitno je da im nabavite sva sredstva od badema, grožđica, lješnjaka.
Čizmice su gotove, a i naša pećica je zagrijana na 200 stupnjeva i stavit ćemo ih na 15 minuta. Eto, gotove su u posljednje čizmice. Ja sam bila vrijedna pa sam od ostatka tijesta napravila ove male čizmice, tako da ih stavimo u ove kutice za nećake. Baš su jako slatke. Pridružit ćemo im jednu veliku. I to je to od mene. Mislim da ne postoji klinac i klinceza koja ne voli jesti mafine. Danas ću vam pokazati kako na vrlo jednostavan način uz novu dolčelinu smjesu za mafine napravimo mafine skupa sa djecom. Ovdje je praktički sve unutra, tako da ovo su jedina 3 sastojaka koja trebate da umiješate ovu smjesu. Tu imamo nadjev od jabuka koji ćemo koristiti kasnije. Smjesa. U ovu smjesu stavljamo 125 ml vode, 50 ml ulja i jedno jaje. Ali to vam sve piše na poleđini kutije. Treba nam mikser i to je to. Ova mirisna smjesa već u sebi ima ove božićne začine koje ja obožavam, to su cimet i klinčić, dakle to je još jedan veliki plus ove smjesi. Ovo će nam biti definitivno najjednostavniji recept od svih. Sad treba samo napuniti košarice papirnate. Imamo kalupe, jako slatke papirnate košarice. Treba ih samo staviti unutra, malo potisnuti, jer se i ovo tijesto diže. Ja sam odabrala ove roze za curice, ali u pakiranju već imate spremljene košarice. Sad najbolji dio pripreme, punjenje kalupa. Kalupe je najbolje popuniti tek do pola. Mojih kalupića ima 9, ali ova smjesa je namijenjena za 12. Vidite da je ovo zaista stvarno jednostavan proces, a tek kad vidite rezultat. Eto, uz ovaj paketić nam ide i punjenje od jabuke. I najjednostavnije je zapravo ide jedna mala žličica u svaki kalupić, ali mi ćemo to napraviti puno jednostavnije. Samo prerežite komadić plastike i potisnite unutra. Sad bi ovaj nadjev trebalo malo sa žličicom potisnuti unutra, da je što dublje u smjesi. Eto, sad nam preostaje samo da ubacimo mafine u pećnicu. Zagrijali smo pećnicu na 200 stupnjeva i stavit ćemo ih 20 minuta. Mafini su pečeni. Jako je važno da prije dekoracije ostavite da se mafini ohlade jer će se sva smjesa lagano rastopiti po njima. Mi ćemo krenuti na dekoraciju. Sad treba nam šlak krema od čokolade. I 200 ml mlijeka. When it's Christmas time and you are leaving. Nakon 2-3 minute miksanja dodamo još jednu vrećicu šlag fiksa i još miješamo minutu. Kremica je gotova i možemo se primiti dekoriranja. Napunit ćemo prvo ovu vrećicu za dekoriranje ovom šlag kremom.
Najbolje je ne pretrpati jer će onda izlaziti sve na suprotnu stranu. Muffin izgledaju odlično. Još s ovom simpatičnom košuljicom. Jako je bitno da tu stvarno prepustite se mašti, jer to su onako šareni i raznoliki, to su bolji. Mislim da imamo dovoljno kreme. Sad ćemo ukrasiti sa bombončićima, ovako čokoladnim praškom. Što šarenije, to bolje, a to govorim u ime djece. Malo čokolade. I 2 šarena. Eto, ja sam gotova. Sad je red na vama. It's Christmas time in New Orleans.